هیوا برزنجی بالفبي وكيتشو يا حلبي هستمع الشوق بالفبي وكيتشو يا حلبي وبك هوني نتبي خاني قلت النربي وبك هوني نتبي خاني قلت النربي شكل زنار وشيا بشكل مردو مرديا شكل زنار وشيا بشكل مردو مرديا كروب الزوق مريا عمر شنو قليا ورشا يا تحوكي لا قدي حقدي هاي قدي خيدوكي بجنات أسرابك لما شكلا تحوكي زي خزالة لو نحزقر بحالة شيلي شموكي لو نحزقر بحالة هاي 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 خيدوكي بجنات أزرابة من شكلات تحوكي
اشتي حسني من حالي مالي 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 كويس يا خوش وجاكي مشوار ديكا وراك جابي ورا شمالك وما بعد انا بدليني ماشي حسبي قالك اي قولي اي قولي اي قولي وجاكي مشوار ديكا وراك وجابي ورا شمالك
رشک ردای جنامن جان
mødt op i dag. Det sætter jeg rigtig stor pris på, og det er bare så vi kan dele den her glæde der. Kærlige hilsner fra det kurdiske demokratiske enhedsparti, Yagidi Spos. Jeg synes, de er i år. Også at fejre jer. Jeg følger meget med i, hvad der sker i det kurdiske samfund. Kurderne står, det lyder flot, de står mit hjerte nær. Det er et folk, der er blevet mishandlet af verden. Vi overset, I burde have haft jeres egen nation, eget land for mange, mange år siden. Men jeg håber, det kommer på et eller andet tidspunkt. Vi har det i hvert fald i vores politik, at I skal have et selvstyre, og I skal have lov til at bestemme, om I vil være en egen fri nation en dag. Men nu handler det jo om jer unge her. Jeg synes, det er så godt, at I fejrer, at de unge har taget en uddannelse. Tusind tak for invitationen. På vegne af SF og på vegne af mig selv er jeg glad for at kunne deltage for anden gang og for andet år i træk i det her arrangement. Det er vigtigt. Det er vigtigt, at vi kan mødes på den her måde og hylde hinanden og markere vores fællesskab. Fordi det er det, der skal bringe os ind i fremtiden. Og da jeg selv blev student for rigtig mange år siden, det er efterhånden et par år siden. Jeg behøver ikke at sige det i årstal, fordi så røber jeg min alder. Men det er et par år siden. Der var ikke mange dengang. Jeg kan huske, da jeg startede på Københavns Universitet for efterhånden over 20 år siden, der var vi meget få, og på det institut jeg var, der var jeg den eneste, der var der på det tidspunkt. Men mange år senere, da jeg så blev ansat i staten og arbejdede i Finansministeriet, kunne jeg så konstatere med årene, at vi blev flere og flere. من بناوي يجتين اجتماعي كردستان وبناوي حوالا كان مو بيروزباي قرم تان لدكم ووتيجي كردستان بشاش دكم ئاما دەبوانی خۆشەویست خوشکان برایان ئەم کاتتان باش بەڕێزان ئەمڕۆ کە لێرە کۆبووینەوە بۆ ڕێزلێنان لە کۆمەڵێک گەنجانی میلەتەکەم لە کوڕان و کچان سەرەتا دەمەوێت سوپاسی داوەتنامەکەی پارتی یەکێتی دیموکراتی کورد لە سووریا بکەم کە ئێمەیان بەسەر کردەوە بە ناوی یەکێتیەوە سوپاستان دەکەم ئێمە و هەواڵەکانمان بەڕاستی زۆر دڵخۆشین کە بەشداری لەم یادەدا دەکەین چونکە ئێوە کچان و کوڕانی میلەتەکەم ئێوەن دەبنە ئایندەی گەلەکەم ئەمڕۆ لە دەرەوەی وڵات ئاوارەی باشترین چەکی سەرکەوتنê ji bo we dixwazin pîroz bê ji bo we ji bo malbatên we bi rastî we gelek hevalan jî anî ziman yanî gelkî pêwîst e ku malbatekî karibin piştgiriya zarokên xwe bikin ji bo xwendinê li Kurdistanê ê ku dizanin ji xwe dizanin yanî li gelek gunda dibîstan nebûn ji gundkî diçûn حتی بگوند که ریش با خاطر کو کار بن 4-5 سال دبستان بخیر و شکی زحمتین که گرانا علی تبتن و هوادارن و سپاس بوا کت شکوه دست بکریه جوانن هجا هن رومت منه هن باش روجا منه هن صبح روجا منه بوچین اون جبرکو هوا ریگ دا پیشی خوا هوا هلوستک گرتیه هندو خوازن به شیوه که همانیتر انسانی به رومت ببینه سرفرازیا مالبات آخوا گل خواه